Emakhosini Thokozani Mathongo uyanibingelela ugogokwashube namhlanje bengizothanda nje ke sikhulume ngokubhaka ikhekhe. Kubalekile ke bantawethu ukuthi ikhekhe lakho ulinakekele. Kubaleke kakhulu ngohlobo loyisimanga ngoba uzohlala wena ungalibhaki ikhekhe lakho. Uyalibhaka umnakweni ikhekhe ngale ngaphandle. Umkhwenyane masethi ufika ngalanga kuwena uyafika wena uyabanda nqa. Akezwa lutho kuwe ugxabha amanzi ube into ongayazi kanti manjena ingenxa yokuthi la eceleni aphinda athole khona liyabhakwa ikhekhe la khona. Uthi mefika ikhekhe afike lihlangene lithule lithe du afike ikhekhe lishisa livutha lithi bhe. Kubalekile ukuthi umuntu ubaba mengene ekhekheni afike ikhekhe lihlangene lithule lithe du ithulile intombazana incumile nje ithule lithe du angathi uyafika intombazana ikhamisile nje imanzi te. Akufuneki lokho kumuntu wesifazane nakancane. Ukuthi usuzalile akusho ukuthi ikhekhe efanele ehlale livulekile. Ikhekhe malivaleke lithule nje lithi du. Ubaba mengena kulona ikhekhe afike njena angathi efika abesho hu eshona phansi. Kufanele athi befika nje alokho eguguluza nje elokho eguguluza nje engayitholi phela imbobo yongena alokho eshona ngapha elokho eshona ngapha elokho eshona ngapha athi mesethi uyangena angene kahle nyonyoba angavela athi uyangena athi nje shu ayofika phansi fanele angene kahle nyonyoba nje lehamba kancane ulizwe ukuthi hayi cha liyagunquza ngaphakathi azi ukuthi ukuleli khona manje azi ukuthi ukuleli khona manje edla ikhekhe mntakwethu uzohlala wena uthi mina hayi mina angizwani mina nalezi zinto hlala ukuthi wena uzwani nalezi zinto bazokudelisa ngala abanye ngala ngaphandle ngoba awuwedwa njalo ngisho nakumyeni wakho nasesokeni lakho awuwedwa ukhona wena bakhona nabanye uzoloko ngazuthi wena wasalela emuva ngokuthi into esihluphayo kakhulu thina abantu besifazane siye sithi mangabe sibona izinto mesahamba kahle umuntu emesakuthanda esakusondeza eduze uhlela usithandwa sami uhlala ulove ubone wena ukuthi hayi konke kuhamba kahle uhlala unabe sovo. Kanti phela othandweni kufanele ulungise manje kusamnandi ulungise manje kusakuhle kusahamba kahle konke ulungise ngoba wena mangabuli uthi uyolungisa ngoba sowubona ukuthi ayikhona engathi angikuboni kahle ulinda amathonsi abanzi into masuyisukumela vele sike seyonakele ayizusebenza ngalendlela ofuna ngayo wena ngoba wena sowusukuma ngoba usufuna wena lento ukuthi ayisebenze manje ayizusebenza ke manje ngoba vele sekunakele izokithatha isikhathi i-dry uzoyikhipha ke imali lokho ikhiphile imali wehle wenyuka ufuna usizo kodwa usungasazi ukuthi hayi sengicabanga give up mina ngikhathele manje kube ima isebenza lemithi ozobuya isebenzisa ngani na ngoba wena uvulile igap umuntu wazi waqaqa waba kude nawe silungisa manje saseduze uhlezi nje wena ulibhakile nje ikhekhe lakho uhlala ulibhakile ikhekhe lakho nje lapha ikhekhe methi mefika ikhekhe lakho abona ukuthi hayi cha impela hayi ikhona intokazi yakwethu lana athi noma uyafika ngale ngaphandle kube nalento lena athi eselenza ucansi impela ephezkwalo kodwa kubuye isithombe sakho ukuze phela kwazi ukufinyelela kuvutho ndaba ngoba la ekhona akumnandi njengalapha yana kuwena uthi elidla ngapha ebekhumbula lele lakho ukuze afinyelele kuvutho ndaba kufanele kube ukuthi akabeke wena isithombe sakho emehlweni ngamehlo engqondo ukuze athi elidla kube ngazi ukuthi udlalele lakho ukuze phela kwazi ukufinyelela ukuthi azakwazi ukuqeda. Kubalekile ke sithandwa zami ukuthi amakhekhe ethu siwabhaki bantu abakuthi asingahlali inhlobo masingahlali nakancane nje usukume uhlala uzivuselela nje umuntu wesifazane hlezi uzivuselela umuntu wesifazane hlala umuhle uhlala ubile yonto nje uhlala uyintando nje kumuntu wakho ehlele ekuthanda ngasona sonke isikhathi ungasivuli isikhala ngoba once wavula isikhala kuzonakala konke akulula kumuntu uthando mengabe selehlile kuyena ukuthi aphinde aqale phansi avuselele lona thando lwenu angithi uyazi ukuthi othandweni mangabe lusalusha usuke kumnandi kanjani lapho usuke ukuthi ngisho udla uze ukuthi nje usocabanga umuntu wakho vele nje usuthe ngoba nje kunale yanto leyantokozo leyana leyo yanjabulo leyechichimayo kuwena ke ngalesikhathi kuzohlala abanye ke bayasukumile bona ngale ngaphandle wena nje ukubona ukuthi sokuyindoda yakho nje khona nayo ifunayo ngaleni eceleni obonayo futhi ukuthi njengoba inawe ayikufanele uyayifuna naye lento yenzelwayo ufuna yona naye ukuthi enzelwe lezi zinto ozenzelwayo nawe ondliwe anikwe imali zokwenza inzipho amakhanda yonke into wena ke hlalako uzosala uzibone wena
Nanokuthi nje umuntu wesifazane kubalekile ukuthi nje uzithande, uhlale nje uzithanda nje uma umuntu wesifazane nje ube nje ileyo nto athi nomyeni wakho mefika kuwena abone ukuthi hayi cha impela hayi muhle umkami, hayi sihle isithandwa sami. Asiwabhakeni ke amakhekhe abantu abakwethu singaze silinde amathonsi abanzi ngoba mangabe ususukuma sekunakele akulungi ngokusheshsha kokuthatha isikhathi ukuthi kuze kulunga. Uzohamba ke wena soyibhola ke manje liginqwa noma ubani ngoba phela wena usunaleya enga yokuthi abantu besilisa vele badlala ngabantu besifazane, uvela usenalo uthando, so uhlale wena nje kuba ukuthi nje mengabe ngidlulisele leyo nto nje sokungiphethe ngaleso sikhathi. Asingakuvumeli ke lokho ke, asiwabhakeni nje amakhekhe ethu, amakhekhe nje hlale ethulile ethe du, ithule nje inkomo, ithule nje ithule ithi du, ibe yinhle inkomo imamatheka athi umyeni wakho meyifike ivule ibuka afike ithulile imamathekile inkomo iyinhle igcwele ivalekile ithe ngqi ishisa bhe. Inkomo ke leyo bantakwethu, inkomo ke idliwa ngobumnandi. Awungabe nenkomo ebandayo, ungabe nenkomo emanzi. Umuntu wesifazane bekhona omakhosikhwashube bekhuluma kuze koma imphimbo bezama ukulungisa ukuthi zisukumane bantakwethu nilungiselele ningahlali emhlabeni. Akuhlalwa emhlabeni, uhlala ume ngeenyawo ulungiselela ngoba wahlala wobola. Ngiyabonga kakhulu ke endaweni sazobukela nikuzona umakhosikhwashube wakwaMadlala. Inamba yami iyona le lapho ngenzansi, ngiyatholakala ku Facebook, ku TikTok, ku YouTube, ngikhona na ku WhatsApp. Uyangifonela ku WhatsApp wenze lokho ufuna ukwenza. Ngomhla ka-1 September nangomhla ka-2 nangomhla ka-3 ngizobe ngilapha yana eSoweto Protea Glen. For more details ningangifonela ni WhatsApp ukuze sikwazi ukuxhumana nithole usizo lapho eningasizakala khona. Makhosi.